Thiko ya keri ya ishara ya President William Ruto kaunti-ini ya Homa Bay gicigo-ini kia Nyanza yuma ya kuruguria tabarĩra ngũrani iria ciratwarithio na mbere mwena ũcio nĩ thirikari. Watu wa Homa Bay No ũteti nĩ wĩyumĩririe mĩario-inĩ ya atongoria arĩa mauma hamwe na President, na kwa mũhiano President nĩ anyũrũririe arĩa makoretwo makiuga atĩ nĩ akahotwo gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Sisi tunawaambia tuko na kazi ya kufanya kwa Wakenya. Na hiyo kazi haihitaji makelele, haihitaji chuki, haihitaji ukabila, haihitaji hasira. Ndio tunawaambia ni kazi bila break. Watu wa Homa Bay mnasemaje? Kazi bila! Kazi bila! Mheshimiwa Rais, I want to assure you, the mandate you gave us, we will do what it takes to change the lives of our people. Governor wa Homa Bay Gladys Wanga ni arutire dalili ya tene ya kuonania atĩ Raila Odinga ni agatongoria Nyanza kunyita President Ruto mbaru gĩthurano-inĩ gĩũku. Huyu baba yetu yeye, sisi tunaangalia tu direction yake. Akisema left tunaenda wapi? Na akisema right tunaenda wapi? Na akisema fire tunafanya nini? Sisi ndio wale experts ya OD. Na rais ndio ule founder member wa OD. Si tumekutania hapo katikati? Si tumekutania hapo? Si ni reunion? Watu wa Kenya Kwanza wameiga mpango yetu. Na hii ni kitu mzuri. Mimi nataka watu wananchi wetu waunge hawa mkono. Ningĩ ũteti wa ngeithi gatagatĩ ga President William Ruto na Raila Odinga nĩ ũhũrirwo nĩ atongoria makiuga atĩ nĩguo ũhotithĩtie bũrũri gũcokanĩrĩra na kũgĩa na ũthii wa na mbere, na President augĩte atĩ ndakũheana kanya kũrĩ arĩa marenda kũgayũkania bũrũri. Wakati wengine walijaribu kutuletea kisirani, baba akasimama na mimi akasema tuunganishe Kenya ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya, tuwache mambo ya ubaguzi, tuondoe ukabila, tumalize chuki, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Lakini sasa mimi nasema ni mzuri, serikali hii ya Bwana Ruto imeanza kufanya kazi. Kazi hii nataka ifanywe kwa Kenya yote mzima. Kenya yote mzima. We are not conmen. This our baba is not a conman. We are not liars. What we say we mean. What we say we do what? And if we say we support your unity with Baba, we mean it 100%. President nĩ arugũririe tabarĩra ngũrani hamwe nacio nĩ thoko ya thamaki ya ciringi milioni 365, nyũmba cia thogora wa thĩ, na kwĩranĩra atĩ Homa Bay nĩ gũtuĩka mũciĩ mũnene. Walikuwa wanatuambia ya kwamba mambo ya affordable housing haiwezekani. Imewezekana, haijawezekana? Walikuwa wanatuambia ni ndoto. Imekamilika, haijakamilika? Si imekamilika? Na wale wanasema ati rais anatenga tu na anatenga na anatenga. Sisi tunawaambia amesema, ametenga na akatenda. President agũkorwo arĩ gĩcigo-inĩ kĩu nginyagia mũthenya wa Kiumia hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra madaraka. Kazi bila break. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.